Good afternoon, Bubo Roger. Regarding the construction, the bunga pump 1, 2, 3 tayo, the conversion, the electrical to solar. Madaman, we are already 85% accomplished. Barbaring by January, mausar to dedan or February siguro kasi halos adaming nga materials and panels kada pa madaman installation nan no makitam dito bunga pump tree ito tangit kita dandani may kandamin solar panels and damit si mang betmet di kita dadumang parts nan para di conversion can under madamamet and with the contractor nag-coordinate na INEC para ka DJ net metering tayo Bombo Roger. Hopefully by February mausar tayo din. Maparawar ng voltahe sa iso na to? Actually, DJ maparawar ng voltahe Bombo Roger ket di requirement tayo para di 125 horsepower vertical mixed flow pump ket time is 2. Di daduma agbaling nga kasla pundong nga mapaniti INEC. Kasla ko mati kasapulan tanga kuryente ket para di 120 par 25 vertical mixed flow pump ket let's say manung kilowatts, let's say 125. Kasla ti ma-produce ket time is 2. Di 125 excess na mapammet iti kwa INEC. Balin nga surplus di jay usarem net no kayat mo pagbumba pa iti rabi. Kasi tilang pinagbumba iti bunga pump 1, 2, 3 Bombo Roger ket kaduan ket tibigat kaya naging gana ti malem. With the solar, ilang pan nakausar mo no kadya solar 8 to 5 PM, then no kayat mo usaren di surplus mo nga mapan iti INEC usarem through jay kuryente. So met ti pinagbumba mi ti rabi. So analisto di pa nagpadanom ti kakadwa ti bunga pump 1, 2, 3. Okay. So manong porsyento sa kinalpasan sir? So di ko nakaroon ket mga 80%, 80 to 85% ti accomplish tayo iti bunga pump 1, 2, 3. Okay. Matag po doon sir di itong Almost nakurang nga 60 million. di ba sa sir nga po kawan sir?